چهارمین فستیوالا چاند و هنری یا روجاوای کردستانی لباجاری قامشلو لدار کرد. هفگرتنا روشنبیرن روجاوای کردستانی هررکی فستیوالا چاند و هنری لقامشلو ایرو لدار خست. فستیوال سر درجه‌های روزکی تنی دریش کرد و تیده هلبست، چیروک و موزیک و سمینرک هات خوندن. بریانها فستیوالا چاند و هنری سه جاران هاتو بول دارخستن لدروایی ولات. و جاره هررکی خواست لهندری روجاوای کردستانی فستیوالی دار بخه. هلبستوان مزن احمد حسینی و یکی دنرخینه و دبیجه. ناول برا سالا يكمين ده إيصال يعني أم بيجن خدي لي دركتنا كبر بر وجرم هبو يعني الأوروبي جبوي ما يفر أنها دعيني كيلي كده موصى بريارستند كبيستي مهي بيستي قولاني ساعات يازده هم القامشلو هم جي لبو برتالي لألمانيا بدعيني كيلي كده بيه لدار خستن جبوي كأم بكار بن وقت شاند وقت كولتور سالانة أم بكار من لباجارك روجافا لدار خينن لعلی اکیدن پرانیا دمی فستیوالی جبو هلبستی بو. ورگر و لکولینری کرد ابراهیم خلیل جبو دنگ امریکا و یکی دنرخینه و صدمای ودگرینه گو پرانیا کسین دشاند هنری ده دنویسینن دو جوره وینی هلبستی دنه و جوره دن پر برنگازه لسر آستا روجاوا. ایرو ده فستیوالا چهارم دیا چاند هنر روجاوا تبينيها من السر مهرجان براستيك وهالبس تيد بربو تيد زيدبو السلام ما فيش تيفات قرين مكو جبر ام كرد وقت ديروك هالبس تيد بربو يعني برانيا وجباني ما تورباني ما يبيشي هالبس نفيسينه او جورين دين وقت بيجي تيروك بو شانو بو الجمع نبو براستي قدوه نبو حتى نفشي ما ينه كاربه لسريتشاوي بريس ام بهيفين كو مهرجاني بي افجورين وجاي تشيبه وهيفيا من نفشي نهديه سباسيا ودكم هجایا بالکشاندنه گو هفگرتنا روشنبیرن روجاوای کردستانی هررکی کنگره خونی پنجمین و جاره دهندری روجاوا ده لدار خست بو و جدمال دارخستنا کنگره خو چالاکین جور بجور دهندری ولات ده لدار دخه زانا عمر دنگ امریکا قامشلو